Pining an ingkan pen purun ke thom apong CM la pen tim Karbi long tum rongarak ronghang rongbong long ke pale labang suarni amat Recho amedu pining pen ke pale ponje puthak ronga saratum phansi arpu ki pipo Khe Recho nang dolo pen Recho amedu labang so kachipi pon abang ing thaya sonsi ilito mangbong nonamat ke lapuson dolang Bonta noni lito Karbi Recho ki hailong sing rong hangalang ni arni pen labang suaro natang do ikpo. Labang so birta aru chiklo ki damtang ni phai kre siar ni pen ki pa dopon ninia baha rong hang rong bonglong ninia pharman tharwi jangphong akengri kapiman pon ingdeng si pinpo sar habe krungsai arni amatsi Recho phan ki kroyang thek rachedon sar pen paklang pon. Labangso ki jodarni CM mate tim Karbi long ronghang rongbong ki pali ponalong ki paching thora moasai kedeng ponji alamchak CM ronghang chichak pon Lakhai sia birta lake ar tupli alin dokpo tum pencheng lok senod media tum ki do thir klong aboha kimpon pachitang ponpo rihing amia warsai pali ponpo adun thu ningkan sek pene phong ronghang rongbong arakalong Karkli ka phejo amo asai ke pachun ponje phan bajaralong sikala kep thaponpo adun tho birta la ke pinpo sar habe krungsai me ka chingwai chingsai jia phan ningkan sialong Karbi long autonomous council pen la kep asikata thaponpo pusi CM thir klong pen lamchak chipitikang aron barin ke kroi ana tumta isi krungsai mai dolopining men geng hinilo nonda ko isian deng tonana pinpo sarhabe kung saramai buke tahu muntene pensi itu mah distrik Kelongcheng 1952 ningkan baru ira pokerahi hini ningkan 17 November hala sohor pensi tumbang ke donangye polos taki der Karbi distrik Kelongcheng kalau tadi tum talon nela nilai di hotel si ceng ponlo distrik Council Kelong bang ke talon pon dalo 1952 23 June sida ये तो distrik nanti Piceng ke 1952 17 November hala so United Mikil Hills and Kachar district pulo Sita laso talon le rang ipin pensi nili di urpen ceng ponlo talon pang ceng ponbom pang bomlo lasi non dame dan isian de pinpo sar habe kung sar amai ki bipon ke nili ningarong piklo Pining an ingkan ki chengsia phong pinpo habe krungsai ami ke talon ponalong Karbi aro na jutang klardak pen birta hongklamalong pachini pon bangsoron ka chingwai ke deng ponamu hei hui alam the lapuson henlo cinema puthak kangsai ponang je puthak jasemet chipaklang pon kur cinema long sika pharo krep pho pen ingsai ponpo aduntu lai cinem asika suri ke patangka phai pen adayareng hang ponpo la penjong cinema bang sika lata sika suri kep aphai atangka pen adayareng hang ponpo la solong basa ke champoro na hut suri phora phoke braisi bangsuani serawan ke chunang botol sa pokar kli manpeng lapen hukum adhia hoi ronghang rongbong rongara ka jutang ame lapen pindeng sumpot aputhak penchenglo ongdung asonamu chipaklang pon MP Amarsing ti sopen ke damtang por hut alam cha ka tengpen street light ronghang rongbong along mission ke pachun theklong Lanchot kali revenue tangka pinpo tumpen ki palong ikjia phan chiri pharoi si abithi ronghang rongbong nangai chipi popusi chachaklo hanwi penchenglo kenangji asonamu ngana phan wo penchenglo la hai kiri ya phan nili ningkan sekpen lak ya thang por ase hinia saidet lakin ko elang tum phan Karbi lo tono men long por la emarat tumang ke Ciklona ke padu dorma ke long le na tumang ciklo dorma ke long le the bang ke la tumang ke treasury office long ola sam mang ke la ke vokchas pen master rufa ke ben la sila so ben jar posi Karbi lo ton mas konsilong budget thapon no la benen idum tok given oko pilo sam go ben long
pilih lo. Itu as all India masih master pen workshop orang gila ke pen mana pawida lo pulis atau. Tak Karbi lo tu nomas konsil pen ini tu. Tak ye budget lo thapon lo la pen latum treasury budget lo atau lo set comment lo. Budget atau lo tak pen bipon lo sita. Tak treasury officer bang tak accept se. Las ini tu tok jirpen set comment kan palipon. News report Rongbong Terang Karbinglong Live.